دم باش بهویم هون حمی خیر و خشیه دبن هون زانن لقل فنجان قهوه دما قوام رودنين فنجان قهوه داتين برخا مجار بدبن مجار حمو جوره مجاران بدبن دخلك بوريده ما بحثا كشتنا بارش چاکان کر ینگون به اگر نجات پرستی هات کشتن لانقره بکیران جه آلیه سه چار خورتین ترکا اوی لسترانین کردی گهداریت کر لگهداری کرنا لسترانین کردی بو اگر کشتنا بارش چاکان حکومت جگوتو بو نجبر اگر نجات پرستی هاتیه کشتن ایرو مجارا ما همان مجاری نجات پرستی ترکیه گلدشی کردان دکه لیوی جاره نل دیجی کردن زندی یه گل جیانه نه لدیجی کردن گوهاتن اب آخر سپارتن نل جیانه نه واتا امی بحثا تالان کرنا گورین کردان جالیه ترکیه ده بکن جبو ام بحثا ویم جاره بکن از جوار بحثا که گوشره کی کرد بکن روشنبیره کی کرد اوجی روشنبیر تیکوشر او نویسکار سیاست مدار نوری درسمی هم خیراتن خلقه کنو نوری درسمی جناوی وی خویایی جناس ناوی خویایی گو او خلقه درسمی هنک خلق دبیجن آن هنک جیدر دبیجن 1893 هاتیه جیانه هنجی دبیجن 1894 هاتیه جیانه نوری درسمی وک همو خلک کردستانه لدرسمه دجیا او آستانگی و زحمتی جیان کردستانه دادید نوری درسمی جبو بردوامیا خوندن آخه سال 1911 کوچبر استانبول دبه لور کالجا پزشکی آجلان آنگو طب البیطری لور دخینه و دبه دکتور لاستانبول ده سالا دوان سالان ده نوری درسمی خورتانیا خوده کومله که آواد که نوی کوملاوی کومله عاشقین کردستان آنگو شیداین کردستان نوری درسمی در سال 1914 ده نوری درسمی عالیه دولت گو خلافت عثمانی بو تشاندن بو آذربایجان وکی فرماندره کی لشگری فرمانده کی لشگری لور نوری درسمی پیوندی کردان رد که پیوندیان نوری درسمی بکردان الآذربایجان دبه صدمه ویه که گویی یعنی فرمان دیدن گوش آذربایجان به دور خستن به اگر پیوندی آویل گل کردان او جبر کارین وی و خبات آویش بو ما فین کردا 1921 ده دولت ترکیه گوی دمه دست اتا ترکیان دبو بشویه کی پراکتیک دست وان دبو جزایا بدار بکرنه لوی سپینن او جی خودگین درسمه و تبلی سرهلدانای ان یکم سرهلدان دبه و دبی یک جی رادارن وی انگو یکی چالاک دناو وی سرهلدانه ده گو سرهلدانا کوچ گیریه پشتره درسمی آلیکاریه به شورشا شیخ سعید رد که به شورشا آگریر دکه و دبی یک جی سرکرده شورشا سید رضا آنجی شورشا درسمی 1937 ده سید رضا خواستی گو نوری درسمی راست برده بویه که گو بچه پیوندی الگل زلهزان چه که جبو دوزا کردی و مافین کردا لی مخابن وکی گومه ده خلقا بوریجی دیار کر شورشا درسمی بشویه کی هوانه بشویه کی گله کی کرید تی سرکوت کرن و ده انجام ده به 10,000 55,000 سیویل تین کشتن و هزاران گوند تین نشوتاندن درسمی نچار دبه بن خطی دبه آنگوته دولت سوریه آگوه دمیجی دنه ده دامزراندن دبن ده سالاداریا فرانسا دی لحلب جیانا خود که دمه که چه اردن جی لبشتر ودگره حلب لتاغا محطة بغداد دجی اولویده که خبات خواه بردوام دکه یک جی ارکینگو جبو درسمی هاتمون راسپارت کرن شعالیه سید رضا او بو گولناف هوزن کردان ان عشیرین کردان بگره و هول بده گو یک هلوستیه که ناوان ده آوا بکه دا گو پشتوانیا شورش و دوزا سرخبونا کردستانی
ده وان هولدان خود پشتی اشکاندنا شورش گو ده لیبورونا گشتیجی یا گو درکت بتنه سید ریزا و نوری درسمی خونه گرد لی دولتا ترک نکاری بو نوری درسمی بگره و جزای داربکرنه لسروی پیک بینه جبر و نوری درسمی الحلبه دجی و گلک نزیک ج کردن چیای کرمنج دجی و دناف خباتا کردی ده بجدار دبه و دبه یک اندامن يعني اندامن پارتیا یکمین پارتی لسوریه 1930 1957 ببورن و کسی که زور چالاک دناف ده نوری درسمی خباتن خوی روشنبیری و چاندی ناده سکناندنه و او دمینی یک جه دیدوانن شاهد حالن کمکوژین لدرسمی جعالیه دولتا ترک و بونه پرتوکا که گلکی گرینگ دنیویسینه او جی پرتوکا درسم دی دیروکا کردستان ده همو کمکوژی و هویتیا ترکا لدیجی کردان دوی پرتوکا ده دیار کرن ما بکرتی لسر جیانا نوری درسمی ام آخوین هن بشکی دین جیمایی امی بردوام کن نوری درسمی لجیای کرمنج لگونده مشعله لزیارت حنین گو زیارت کی گلکی نافداره لوی دفره ده سال 1964 ده مزگفته که و منارا که لور آواد که و ده همان سوره و مزگفته ده گوره که دکوله انگو تربه که دکوله ده بیجه اگر از اف طبعا ده سال 1964 ده و ده بیجه اگر از من کوچا داوی کر انگو از مرم من لبه گوره بشیرم قویتی وی انگو وصیتی وی هبون یک جه وی دوی گوره بشیرن یادن کل مک آخا درسمه گو بردوام پیره بو المالاوی بو دخن برسری وی ده یادن جی جنازه وی دبر قنصل خانه ترکیه را درباس بکن بوان چتا نوری درسمی خواستی نامه که جبو گله کرد بهیله دما گو دبیجه جنازه من دربسته من دبر قنصل خانه ترکیه بن دما گو دبیجه کل مک آخا درسمه برسری من بشیرن بوی هروسا کیلکی لسر ترباخو او بدست خود نویسینه و داتینه تیدا نویساندیه لسر ویر یا دجوار من جی کر پر هوار دا جبو وجی روژه که دنیا ببه گل بهار دوی گوره ده پشتی گو کوچا داوید که 1973 ده تی با آخیت سپارتن او حوالین وی دوستین وی او جوان نزیک وان قویتی وی وصیتی وی جیب کارتینن ام پیکتینن مجار نه اوه مجار ما یا ایرو ما بحثا دکتور نوری درسمی کرد داگو انبین زمان پشتی گو ترکیه و چتاین خواه ده آدارا ده 1018 ده عفرینه داگیر کرن هجمارک چکدار با آلیکاریا میتن ترکا چون سر گورا نوری درسمی او گور تالان کرن پشتی هو قصه سال ترکاش بیر نکر اف شورشگر تکوشر کرد گل دجی نبونا کردا لدجی قرکرنا کردا لدجی دولتا ترک و سیاستین دولتا ترک خبات کریه ترکا اونده سال جبیر نکرن چون گوراوی تالان کرن و روخاندن و خرا کرن پیرجی زیارتا حنان بخوشی که جیه کی پیروزی آینیه خرا کرن و تالان کرن و افتشتایا لجهان و ده ویدیوهاتان هات بلاف کرن نتنه او مجارا ملسروی یکی بو چاوا نجات پرستیل دجی کرداتین کرن کردین زندی و کردین بو کوچا داوی کرنه و با آخی هاتن اسپارتن پشتی داگر کرنا ترکیه جعفرینه ره وش دبرین دن ره بگشتی گورین کردان و گورین شهیدین کردان هاتن روخاندن هاتن تالان کرن هاتن خرا کرن بشویه کی زور هووانه و نمرووی لشونا وان گورستانان
بازارên ajelan ava kirin. Yek ji gorên Efrînê hin linkên li jêr vê vîdyoyê dema hûn serdana wan lînkan bikin hûn ê binarin bêka çawa Tirkan goristanên Kurda talan kirin li şûna wan li dewsa wan bazarên mewaqifên ê kirîn û firotina ajelan ava kirine. Bi şêweyekî goçawa kerameta mirov bin pê bikin, wî biêşînin bi şêweyekî gol dinyayê nayê bîstin, tenê li ser destê Tirkatên bîstin. Ji bilî wê ji bo her kesekî diyarê çawa hemû deverên şûnewarî got şaristaniya bi hezaran sala lê bûye li Çiyayê Kurmanc rojane ji alî çeteyên Tirkiye ve tê talankirin û şûnewar tên dizîn. Ev hemû bi mebesta got nasnameya Kurdî li wan devera nemîne. Qirkirin, derbederkirin, bişaftin, guherîna demografî, guherîna navan, sepandina zimanê Tirkiye, simbol û rimûzên Tirkiye li wan deveran bicih dike. Di vê mijarê de li gel we mexwest ez vê bînim ziman çawa Tirk nijadperestiyê dikin ne tenê li dijî saxan, li dijî Kurdên gonehal jiyanê ne û şanaziyê bi zimanê xwe, keltura xwe, folklorê xwe dikin. Ewanê got rojekê li dijî Tirkan xebat kirine, li dijî qirkirina xwe û keltura xwe xebat kirine, Tirkî wan jî rehet di gorê wan dinahêle. Lê heger Tirkî karibe goran birûxîne, eger karibe wan ji royê erdê rake, Tirkî û dewleta Tirkiye û nijadperestiya gotke waw kesên goveyekê dikin ji xwe dipirsin aya wê karibin raman û fikrê Nûrî Dêrsimî ji serê gelekî serê xwe tevayî milyonan derxe. Ez bawerim heger Tirkî karibe şûnewaran bidize lê wê nikaribe qet û qet raman û fikrên kesayetiyên wek Nûrî Dêrsimî û bidehan wek wan ji ser û mejiyê lawên Kurda, xort û keçên Kurda derxe. Bimînin dixweşiyê de û ji bo bêtir zanyariyan li ser vê mijarê hûn karin linkên xwar ê vê vîdyoyê bibînin. Dema we baş li hêviya xelekek din ji bernameca Fincana Qehwa.